Раклевла кајадува, место субанеке, сувакерге, почминено намази, субханеке, Аллахуме бихамдике, ва табареке есмеке, ва та'аля джеддуке, ва ла илахе гайруке. Која вер хадиси вакела, почминено намази, со ла илахе иллаллах фелафен, значи 3 пути, или па Аллаху екбер фелафен, значи почминен ајарда. Ја верна. Hođa, šaljite дека на доказија кури бешела ко муслимодова. Одма да ја. Одма. Ајде. Кава ко покасна, сигарава телав джико дола. Мачина веле, мукеле беко. Мачина, ја постем кана. O argument ја постем каракен ко муслим, када автоменгеса. Само цара хоđа беко, шунма, о хоđа джиакана мотода феномен карет децидно ајетенца. Значи мотодано руку, кај бешоло ајети, мотодано кијам, Кијам, кај бешоло ајети, анетежда, мотода совачаре, мотода джилабандаро курано со сичелоче, чадо те ди као завршетак, се можда о хоđа сиде асано рукав, палуно асано рукав, хан шупля касата и джан со вемпеси. Пазине, значи, и тематиката ни бари распространи ми, одолеске да мабудинен джајак премал оредо, сомангава те вакера, значи, о месепско учибе, олада машкарпесте, разликујненапе или па дена различна аргументија кет почминала по намази сави дува колкуина. Значи дикен, ака наиси трито дува се почминала по намази. Акватаро таро Албанио китапи. Значи самеро достојна хадисија. Аллаху екбер вакила јар кет ка почминено намази почминен лакалеа. Аллаху екбер кебирен валхамдулиллахи кесирен ва субханаллахи букратен ва асила. Ја вер хадиси раклевала, кај со вакела кетка почминен пе о намази, почминен ле акале доваја. Елхамдулилаји хамден кесирен, тајибен, мубарекен, фих. Акана, дикаја да, свакој ек со камангел те аргументиринало почеток намазескоро, шај некој те вакелал почминен со субханеке, окова вакелал со вечфеке, окова вакелал со Аллаху екбер почмин, окова, значи, дикена телилема кала сомангавата вакера телилена кала хадиска аргументија тегани наете джанен која дувате окујнај или па окујнен и а окурани со вакерала окујнен со авала туменгетаро тумаро калби керен дуваки тумаричи пралален молинен тумен одова со тумен највише дукала соске о намазитано дума и кет ка тергјовенан лалко намази, окујнен одова со тумен мангена. А кате нанесо тумангете чиве шарти, правило со мете окујнав, субханеке окујнав, или пак окујнав, елхамдулилlah хамден кесиран тајибен ва мубарекен. Дали качитина? Нема правило. Со мекама, со скио пегамбери некогаш читинга елхамдулилlah хамден кесирен, некогаш читинга субханеке. Ке сар ов мангля, сар лескоро калби одованја, сар ова ракливо код ова моменти ки доја ситуација агар окуинја. Ака на коручу, ајде аваја коручу, поинтересантно нешто, дикен, Амен кет кераја аваја корукју, куранско ајети вакерала корукју керен теспих Аллахе, јани спомнинен зикири керен Аллахе. Акана о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем премала маро месепи, амен ирана амен ко хадисија, значи учења која кане иранина пе ко хадисија, сочитинге о пегамбери. Сочитинге о пегамбери, начитинге ајек теспих. Дешупанч врсте таро теспих окуинге о пегамбери. Yani negde kava kerga subhana rabbil azim subhana rabbiyal azim negde ko kunja subhana rabbiyal azim wa bihamdihi znači sakala argumenti tani kaja raklovena isto ki Buharija isi pa ja verda trito subuhu kudusu rabbul melaiketi war ruh Исиаме на кваки Бухарија, јарли? Ајде ке те дика ки Бухарија. Ко муслима раклева вакава. Значи, о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, кет куѓако
ket kugja ko rukju em ki seçta o kujnja i dova Subbuhu Kuddusu Rabbul Melaiketi var Ruh. Ko muslim, i si tu meno muslim, ajde praveno muslim. Isijame neke upravljestu dinđa o Salih el-Bukhari, trijan dojnja o čavomu bini već pisinđa isto sa o hadisija. Ja, čitila mi je ko muslim prav. Praveno muslim. Samo broj veletke hocam? Metin gjum tu men giratio broj misli na vas. Okej. Subbuhu Kuddusu Rabbul Melaiketi var Ruh. Kaj se o čitinalo pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ko hem ko rukju, hem ki seçda kaya duva. Znači na ne Subhane Rabbil el-Ala ili pa Subhane Rabbil el-Azim. Na ne. Nego so isi Subbuhu Kuddusu Rabbul Melaiketi var Ruh. Znači javer duva okunja, javer tespih, javer zikiri kerja. Ili pa isi javer da. Ne? Ko Ebu Davud araklovale hadisi kaj su vakiralo pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Subhane Rabbiyel A'la ve bihamdihi kerja o pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Amen sar keraya kad sijem ki seçda sar amen keraya koja tesbih keraya Subhane Rabbiyel A'la amen keraya. Ja, amma dikaya da deşupanç dove isiye peygambere Muhammed sallallahu alaihi ve selleme kova upotrebingalen ko rukju hem ko upotrebingalen ki seçta. Amen. Amen so me solava o Kurani sar argumenti bašo namazi. Me agar va kerava. Me so va kerava. Temanlum ka čitinaf Subhane Rabbil el-Ala temanlum ka čitinaf Subhane Rabbil el-Ala ve bihamdihi temanlum ka čitinaf Subbuhu Kuddusu Rabbul Melaiketi var Ruh temanlum romane ya Rabbi tusjan najbaro tusjan odova koje me slavi namatu tutar roden soga roden soske peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem koles korek hadisi va kerala ayar najpaše ko Allah sijen ki seçda em ket ka roden nešto taro Allah tega ni roden ki seçda me akova va kerava ayar ušten namazite kaldine saro Kur'an yazmışlar soske o namazita no duva kergumo kiyami kergumo rukju kergumi seçda hem ki seçda mesto te čitinav Subhane Rabbiyel Ala me čitinava romane me sarimer me akova keravale romane od ovaso najviše dukalaman od ovaso najviše rodava od ovaso najviše mangava ko romane čitinavale ki miričip em mu kalbite halol em miro Allah te halol ket isiamen hushu ko namazi ket isiamen od ova najviše mangipe ko namazi ket halovaja od ova so amen rodaja pralalen ket halovaja dingjum jek puti primer angleder desh bershakava primer dingjumle amen siklilem sa arapski te vakeratu menge sa o duga arapski sa o ket keraya duva da počminaja arapski te kera amin amen da amin 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 amma ket ka počmina te kera lafitaro pare te rodatu mendar pare te gani romane vakeraj me vakerava nabe hođa nabe hođa a Kanada arapski rode pare taro narodo na ne te haloven znači bašo pare ket rodea pare taro narodo te haloventu a ket ka kere duvaj Allaheske arapski mate haloventu pralalen keren duve kodea čipso tu meno halovenaren soske o namazitano duva o namazitano sostajimotaro trin hareketija, kijam, rukju, seçde. Te tumen akava isi tumen o namazi. Te du panilana kate, muglante vasna, čitinjan subhaneke, čitinjan na janavaso. Pralarlen odova iko tumaro, slobodna volja muklo. Sar mangena odova okujnen, ama miro namazitano miri dova, miro namazitano miro spojibe mire Allahea, miro namazitano miro rodibe taro miro Allahi i odoleske da me vakerava tumenge o namazi. Sar so kıldingya o Adem aleyhisselam, agar kıldingya o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O Adem aleyhisselam molingya pe ki piriçip, ko pironačini ko namazi,
O Ibrahimi molinga pe ki piricip ko pirona način, o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem molinga pe ki piricip ko piro način. Ama kala trimbuka kergalen o peygamberi. Araklen o hadisi? Po ajke araklum. Bismillah. Penula Đarenim. Kazivo nam je Ebu Bekir, Ebi Šejbe, njemu Mohamed, Biš El Abdi, a njemu Sejid, Ebi Arube od Kadadea, on mu tarifa Abdullaha Bičihira da ga je Ajša radijallahu an obavijestila kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ruku i sećdi govorio Subhanun kudusun rabbijel il melaikete ve ruhu. Ne ruhu kudus, ne? Akala čitinja o peygamberi. Само рицане, Шурен, o hođa o imeri, objasnini tu mengi andro ajeti, len tu mengi o najlakše soj kotaro Kurani, so o hadisija kana, lena soj najlakše na nejakава hadisеца да читела кана hadisеца те кланина течера, него ако објасни ту менге со вачерио ајети, односно лен ту менге најлакше е маке најлакше со клана кана кодешпали начин. Halilum kana so, halilum so mangenate amaro jemaat, halilum. Pralale. Me obјаснинаво намази una regel, bizo pravilo ja. I sijek pravilo ko Kurani, Allah pravilјата не кијам, рукјуем сеџда. O Kur'an yazılmışlar. Te počmingio, a kana objašnjava tu menge yeke pravilon sar taro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Amma sakala pravilu ya so peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kerga načilo kojek nego povišeto puti meningjape o peygamberi. Negde ka si čitinga subhaneke, negde ka čitinga javerduva, veçhehu, negde ka čitinga javer, negde ka... Znači sad leski odgovorinja ajar čitinga o peygamberi. A kalea argumentirinava deka amen odove sokerajalen ko namazi i si amen fraj val, sova kirilo germanco. Znači slobodno biribe. Aka te isto averčane vačeri, ake hadisi, 484, aka te vačeri, znači isto kod Ajše, radijallahu da je rekla, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi na ruku, ake diken, mnogo na ruku i seždi učio. Subhane Allahume Rabbena ve bihamdike Allah mukfir. Allahu magfirli, dodajinga. Dike? Allahu magfirli, znači plus lafi keralasin. Znači na ne od vas amen, penđarale ko amare namazija. Ama akalea soto kažinava, telile muhadicija, tega nisi amen fraj. Sotela mekana hocam, prvo ili akava duito, sa ovakva Kana oja, a kana diken ko akava pointeresantno nešto. Čitibe ettehijatu ko namazi hem salavati. Mašallah. Ko bešive, čitinala pesine ettehijatu. Akanai hadisija. Argument ja kotar kala, o Allah Đelešanu akela, ket ka bešen, kerene Allahe zikiri ko bešive, tena ne Allahe skoro ajeti sote okujnel peko bešive, tega ni muklamen jo Allah so slobodna volja. So amen mangaja ko okujna. Amma amen na manglem amari slobodna volja, amen manglem o mesepja te meşinen peki amari godi. Tamam. Yakana o peygamberi so čitinga. O peygamberi negde ka čitinga. Ettehiyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu. Isyamen argumentija isto ki Buharija. Amma koja ve prenesuvanja ki isto hadiska nauka Buharija hem muslim araklovalo ja ver ettehiyatu. Kaj so o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okunja ettehiyatu el mubarekatu es salatu et tayyibatullahi. Znači ja ver duva okunja o peygamberi. Na ne isto dova sarso amen okujnajala ko namaz. Ja kvatano ki Buharija. Isili ameno o argument. Amen ko muslim. Ko muslim. Ajde ko muslim, čitane na hadisi. Amen hadisi. Sotela kana men, šta kana? Ja kana skova točno ettehijatu tano, pučen tu me. Kova? Sotela men. Kova ettehijatu te lakana, pučava tu me. Ettehijatu lillahi wa salavatu ili pa ettehijatu el mubarekatu es salavatu et tayyibatullahi. Kova ettehijatu? Ake kana tu sova čere akava aketano. Ajde. Ettehijatu el El mubarekatu
es-salavatu Чадо, tayyibatullahi. Чадо, путаро ливте ди камандар саволив джилабе алифте ни хохавема. Hajde baba, hajde ni silače. Ajde. Mašallah. Meçera bo. Sotela me hoca akana baba sotela bakana. Kuat Beko tu ni çerelaçe meçerablaçe. Na ne tačno mu Eki o rasprave saralja. Diken, Sotela me baba kana hoca. Sotela me. Eke, Beko, a te kava tu Piroko rasprave. Habol Murossi original. Ake kanesi mi naver? Na ne tačno baba. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا أيها النبي Hoca, mesem originalo Beko si falc, vampiri Ake si. siamen viye. Na Dracula. Aki siamen akana kate panay koca. Aşta puari çavalın. Ha, vijeksi? Va. Дешупанчи сима, дешупанче текијату ја сима. Aki kana kate. Дешупанчи сима, ен сатане ко Тирмизи, ко Ебу Давуд, ко Бухари, хем ко Муслим е текијату ја. Кова е текијату тела? Akana kate cala naopački hoca. Daj, hoca, sad ćela vole proma je pegambera gja čerola. A kada je bekocko pegamberi? Etejbatu. Значи, телинемо хадисија канела мен ќе каја дилема. Тачно. Канела мен каква проблеми. Кова е текијату те читина ко намаз. Tačno. Ама телинеме куранеско рајди, макела туке окој нодова сој туке најколај, кер дуба Hoca помни не Meşunava Аллахе. tumen da o tehiyatu morate çerere. Koa tehiyatu tela me akana. Dali komu namazi priznatu. Koa tehiyatu tela. Кана шунен, панда поопасно нешто иси. Ha? Панда поопасно. Од салавати е пегамбере скоро. Au. O Peygamberi Muhammed Bukhari hadis. Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ke çitinela sine salavati. Ko namazi. O salavati çitinela sine ehli beyteske. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ehli beytihi ve ala ezvacihi ve zurriyetihi. Akva salavati çitinela sine o Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Soa çereye me hoca. Yani yek salavati kovanela sine ehli beyteske emleskere romjenge. Šunen, koji vakela o Ahmed koleskoro sahih. Sahih O prenesivanje. hado adici kava čim ću tebi pegambere se romne na ndesko eli bejti. Ama šunen so slučinala pekana. Ko Buharija e Muslim. Wallahi, billahi, tallahi. Kaleno kitapi taro Albani. Hem kačitinen. Znači strana 93. Piše navaga. O rivajeti kaj so pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem prenesinela o salavati čitinela sine ehli bejteske ko Buharija hem o Muslim o lafi ehli bejtihi tano i kaldo. Allah. A Oy be kaldo. Mena pišinjom Albani pišinja. No i meni kaldium, a kava ispituvanja na štime ti kalam nego gjatar. Beko, de ce so cerem ce uleme pađolo dolci kor vampiro na čohanea. Ave baba, koja koji kalđare? Yani ki 93 strana tarva olil o Albani sarte kıldina o namazi ili sar kıldinga o Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o namazi kadi kendeka o salavati kova o Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çitingale Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ehli beytihi ve ala ezvacihi ve zurriyetihi Vakerela de kako Buhari em o Muslim o lafi ehli beytihi i kalgele. Ama kate E sad hoca, soa kana me, soa On je lo salavati po eli bejti, Kasete će on je lo salavati kana me. salavati po eli bejti, javno tekfiri blengo namazi von si čafira. Pazin na Baba, kana na. diken. Šunen pohari sminin tumen jer kate so A, pesto ne, hoca. Una kate. Samo salavati me te čerava kana me. Samo Šaja salavati kate, te čerava. ašta šaja kate Ema sihli beyti. bijasko beko. Ašta šaja kate sihli beyti pohari masi jaren. Na ne i kalgele. Te čitine Buharija ili
и каже. Ја Бухарија, Аллахов посланиче, како ќе му на тебе доноси ти салават? Аллахов посланик салаллаху алейхи ве селем рече, реците, Аллахумме сали ала Мухаммедин ве Езваджихи ве зурриетихи. Значи Аллах екли бейтихи и калгеле. И калгеле. Сарбе ке бутија кана? Екли бейтихи и калгеле. Ама, костојнело хадиси. Костојнело хадиси, O hadisi den denez kaj šajtera. Ahmed skoro hem kod tahavi kolengoro sahih originalno hadisi karaken kaj so o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ket okujnala sine o ettehiyatu em ket anala sine salavati pire ehli beyteske. Akana pandayek problemi isi. hođa, kavaka nam bo sarčelja. Yani, čitinala pe o salavati pejgambereske Muhammed sallallahu alaihi ili da li uopšto čitinala pe sine salavati premal o istraživanje o Suleman Ateš. Znači, o Suleman Ateš, agar vakirla, Gjido дека сине о пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем кој техијату на читинала сине салавати песке. Значи олафи есселаму алейке ејюхен небију ве рахметуллахи ве берекатуху на постојнела сине. Паломери бе пейгамбере скоро Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем скоро додајнена аменге акава лафи ко намази. Јектаро рационална учењакоја авена кодова да те вакерен со читибе еттехијату хем ани бе салавати као буд паро намангава кога те вакеравле ко јавност шај теслиминен мајм ти каленма ко YouTube пост или ко социјално мреже на не потреба агресивно те овам на не потреба ама вакерава нешто тумаре чачипнаске тумаре со ме испитингу. То ме рего гјатара кава не и калавале ме испитингу, ме читингу, ме араклум, прво пут и калава туменге која кава јавностија, кај со вакерена со опучи бесинетар рационалистија, каске кълдинаја намази, пейгамбереске или па Аллахеске. Те тумен спомнинена пейгамбере ко намази, хемлеске, салаватија анена тегани и ситуменјек проблеми ко тумаре намазија вакерена не саве учењакоја. И одолеске да акава есселаму алейке ејюхен небију ве рахметуллахи ве берекатуху ковакти пейгамбере скоро насине вакериндор пренесувањето ро Хазрети Омер радијаллаху ан макелла палоле скоро мерибе додаинге акала лафија. Акати сима о еттехијату ксар читингја о пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем додека сине живдо сар со вакерава ко Миро и Михали одова еттехијату и калава. Не и калава о еттехијату со амен читинаја, него ли еттехијату со ко прво вактија о пейгамбери читингја, о салаватија и калава со пейгамбери ко прво вакти читингја пехли бейтеске, ама жалосно авдие премал некобор асхабија ко вакти муавија скоро ке цинева керде соске на авена те кълдинен намази ки джамија о одговор одоле асхабен горосине начило одова намази со амаро пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем кълдинела сине. Јани променингем о намази пейгамбереско. Шали оѓате читина меѓа акана ту. Халил, ашунма. Путаре книга се дисавеше таја бунимпе, приватна каренма, значи аке кајшкурил. Мустивова збирка хадиса, Ајде баба. други том, машалла, хадисица во број си. 405. Каренма приватно те пене нани дол доказара моhođa. Ате ди кап чире дречота, чире шетано ниđanu канчи. Але на кала доказија за те денен мора будте читине. Като кажинава hođa со пенџа, ака те пенолапе, након тога е Аллахов посланик салаллаху алейхи ве дика сака те тиđани со десинипе. Ка читинава кава Ајде читин цело за те халовен. Бисмила. Пенола, казиво нам е Јахја ибн Јахја ет-Темини каже, читал сам пред Маликом
а он од Нуейма бинт Абдуллаха ел Муджмира да ga je obavijestio Muhammed bint Abdullah bin Zaid el Ensari, a njegov otac Abdullah bin Zaid radijallahu an je ashab koji je sanjao riječi ezana za namaz. A njega Ebu Mesud el Ensari radijallahu an koji je rekao, došao nam je Allahov poslanik sallallahu sallam dok smo sjedili sa Said bi Ubejdom radijallahu an, Bešir bin Sad radijallahu an mu je rekao, naredio nam je Allah uzvišeni da donosimo salavat na tebe, Allahov poslaniče, pa kako ćemo ga donositi? Nakon toga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zašutio toliko da smo poželili da ga nije ni upitao. A zatim je rekao, recite Allahumme salli ala Muhammede ve ala ali Muhammed kema salejta ala Ibrahime ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala ali Ibrahime fil alemine. Fil alemine inneke hamidun mecid. Aka te ola, Allahu moj blagoslovi Muhameda i njegov porod kao što si blagodari Ibrahim porod. Ekana, koaka vasno čitinđum tu menge, istijekate je komentari. Komentari sova kergja Omeri, ajde dža. Diga se openula. Asabi nisu voljeli da dosađaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da mu zadaju bilo kakve muke i poteškoće. Zašto? So se kateka napenda, on je rekao, nakon toga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zašutio. Znači, on ništa nije rekao. Sad idemo dalje. Zato je onako konstatirao Ebu Mesud radijallahu anhu kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nije odmah odgovorio na pitanje. Znači, Ebu Mesud, on je sam konstatirao, nakon što je on čutio, rekao je, Allahu moj, daj bereket Muhammedu i porodice njegovu, kao što si ga dao Ibrahimovu porodu. Je trebala te halova, deka ko vakti e pejgambereskoro salavati e pejgambereske dodeka sine dživdo nasine, otpostem dodajnela po namazi, ama vojedno, akалатане не саве пренесувања, значи сјамен пренесувања дека постојнело салавати, а да не амен ни саво те негири наводова и сјамен јака аргументи јака лестан, ама кава да требала те халјовен дека си јака аргументија дека додека сине джив до пегамбери леске салавати на нела песине, бут јако аргументи да о пегамбери читинела сине еттехијату пире ехлибејтеске. Јани кој еттехијату а нела сине салавати воедно пире ехлибејтеске. На не проблем. Ака накава те кеда целовкупно тематика, некој куштел кава керело ходжа тамам ту вакергјано о аетија са, ама лилана катара аети, лилано котара аети, лилана катара аети, лилано котара аети, лилан... Ја пралален ки Бухарија да о намазите и објаснимо. Сомистине на о намазите рујек, а гјарли ке динге о Бухарија. Овда, а катар лила, околе пренесувач лестар лила, околе пренесувач лестар лила. Одова, емпало одова пишиња е китапи бабу салат, значи китапи кога керела лавитар о намази. Сар, например, авдие аменте пишина јек ин михали и те вакера бабу салат премал о Курани азимушани. Значи, кединге му аетија таро Курани, со керела лафитаро намази им пишингемне. О Бухарија да ко кедибе о хадисија таро намази, овда таро различна пренесувачија или па таро различна хадисија кедингјален ем пишингјален кијек збирка или па кедингјален којек китапи кергјален. А далеске аргументи нашите вакера соске агјат кераја. Екана, ја веркучиве. Највише со кобор рекјатија намази какълдина. Така на? Узгуна! Ма кава почве решинџатем то хоџа кан мусаче. Дико сум панда и си. На дженава кобор кераја лави више оптеречинава, мана ми си панда тематике таро намази. Кобор рекјати, или па дали и си ко намази ко Курани о рекјатија. А кате да старе напе буџене, па на не оđа о рекјатија, котар кален кобор рекјатија, кобор вактија, кобор окова, правален саи си ко Курани. Те ко куро, значи на довршиња о Аллах повахи, на завршиња о Аллах повахи. А сав коне што нас минаја те паќа, а сав коне што те паќандилем ширко кераја.
O Allah završinga u kitabi. O Allah panla o Kur'an-ı Azimuşşan'ı ayetin sar. Našti nite dodajna, nite ikala. Ama amen, na završingem soski amen mangaja, amare vasten sar te pishina. Akana, kotar argumentile ya hoca, Suretul Nisa, shelu jekto, shelu dujto, shelu trito. Ama amen kalataro shelu jekto, em shelu dujto ayeti. Акате Аллах Джелешану вакирла и пегамберске саро намазите кълдинел кет и тано ки опасност или пак кет китловен ко друмо или пак кет тане ко опасност ки дар. Суретул Ниса шелу јекто аети праве накана. М14 сарине заедно. Кет ка циден друмо упрал и пруф, јани сефере, кет ковен мисафирија, каджан мисафири. Нанету менге грево о Аллах вакерала, ко Сурету Ниса, нанету мен грево, соске на неа мен грево, те ту мен о намази скратинген. Значи, акава ајети вакерала со, таро скратибе е намазестар. Hem tumen te darandilen taro kafirja, te nakeril tumenge nesavišteta, one vernikja, ta ne tumare čačutne pravedna, непријателија. Значи те дарандилен, те туменге оневерникија, мате керен туменге ни савиштета, тега ни тумен скратилен тумаро намази, соске оневерникија тане туменге чаче праведна непријателија. Туменге тане непријателија. Стои два ајет, ака на објаснило намази. О Аллах ака на објаснило намази. Дике. Кет каракловен машкарленде, значи машкарленде, неведни консарки борба кет каракловен. Hem ket o namazi ka aval, znači ket ka arakel tumen o namazi. Ka mangente kıldinen lensar, znači olaki grupa ket koven ka mangente kıldinen. Je grupa, ja Muhammed, tuja namazi neka kıldinel. Soznačno lakana, i vojska ko dvojnel pe ko doj grupe za o namazi. Soske okotar, ađikerel o neprijateli džanela si netaro muslimanja дека о муслимања кълдинена намази, немја каваси неки годи, макерена олакова ка кълдинен о намази, а мен ленка нападинален, ко намази ка мударален. Амо Аллах Джелешану, акана сикавела ленки борба, сарте кълдинена намази. И макерела, ја Мохамед, кет ковенки група, тегани Ki e vojskake, tari vojska, agar vakirdo, jek imami ka odredinen, jek imami ka iklo. Pala leste, vakirla agar, hem nekalen po oružje, znači ket ka kıldinen po namazi, nekalen po oružje džipeste. Hem ket ka perenki seçda, znači je grupa kıldinela, okoyan grupa, palal je grupa arakelalen. Arakena, ola namazina kıldinena. Саđи коте намази кълдинена, саđи додека олаки сеџда наперена. Јек сеџда ко намази, тано јек рекеати. Јек сеџда, значи те алеđики сеџда, од ова значила јек рекеати. Ема кана совола, кет олака каперенки ки сеџда, од еја група со завршинја јек рекеати. O ayet vakirla kacidembe kavel i dojto grupa ama o imami yek açola o imami tano yek ofka kıldin kerel duy rekatya namazi a i grupa ka kıldinel yek rekati ye grupa yek rekati ket kacidel pe pari sežda od ja grupa i dojto grupa ka kvol ko namazi emo dojto grupa ka kıldinel o dojto rekati so značinela o namazi tano duj rekatija ked avala ki borba ka skratinenle ko yek ili pak ket kađan ko drumo ka skratinenle ko yek. Akva samo namakirala o Kurani, akva istorijsko da diklo ko pegamberesko rođivdipe, karaken kaj vakerena da o pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kıldinga po duj rekatija o prvo početok taro namazi sine po duj rekatija. Znači o namazi sine duj rekatija. Kaj isi ki Buharija akava. Kitabu Salat 350 pindato hadisi. Šajlite arakelle. Buharija Kitabu Salat 350 hadisi. 300 pindato hadisi.
O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, to jest Hazreti Aisha radijallahu anha, vakirala ger. O Allah o farz namazja po 2 rekatja kergalen. Znači, o Allah o farz namazja ket biçalgalen of kergalen po 2 rekatja. Akana kakena hoca tu lea hadisi ili nađenavaso argumenti ili pralalen. Trebala yekte halove. Kimiro učive, agar me vakerava, yek pravilo isima. O hadisi naštite ovol bizo Kur'ani. Znači ti si je amen pakjaja ko hadisija, me pakjava ko hadisija. Ko save hadisija, od ova hadisi kovatano potvrdimo Kur'aneja. Od ova hadisi lavale. I mande ki komiro učive, tano agar, yek hadisi bizo Kur'ani našti. Ko tradicionalno učive, tano akava obratno. Olava kerena agar. O Kur'ani bizo hadisi našti. Falč. Mema kerava o hadisi bizo Kur'ani našti, a na o Kur'ani bizo hadisi. Zate argumentirinav o hadisi da li tano točno ili verodostojno, ka ingelavle ki laboratorija Kur'aneskeri, ka ingelavle ko Kur'ani. Teo Kur'ani dinga mange argumenti, teo Kur'ani araklum argumenti tar odova hadisi, me odova hadisi lavale. Amma za mete argumentirinav yek ayeti, te lav hadisi na. Me za te argumentirinav o hadisi lava ayeti. Akana soi, akava ayeti ke čitingum tari Bukharija, 350 hadis tari Bukharija ke čitingum, spojingumle, argumentiringumle suretu Nisa šelu dujto ajeti. I dikaja da o namazi ko anglune vaktija sine po 2 rekatja. Sabah duj, pladne duj, ikindija duj, akšami da duj i sjamene argumentija, hem i acija duj. Otposlem o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dodajinela amenge ko namazi o rekatija. Ajde čitinen što maraklen? 350 hadis Buharija. Čitin? Na šungovea. Halile. Pa baro mikrofoni. Evala, ja sam se zbunio. Babe šolko Sahih Muslim. Evo ga, baba. Buharija. Ajde, babo. O, bismillah. Allah je propisao namaze sa po 2 rekata i kod kuće i na putu. Pa je namaz na putu potvrđen, a namaz kod kuće povećan. Hođa, da li o pejgamberi tromalte povećil kanči so Allah ni naredile se? A kao ja vertem Kur'an. Baba muka kala tematike palo yek duj bešte kerale. Asta kavoca kava hadisi. Buharija hadis, 3 lupinda hadisi. 3 lupinda to hadisi. Znači, ko Kur'ani azimušani o Allah vakerela menge kovor rekatija isi amen. Niko imate vakerel na ne amen. Isi, odova skratibe ko namazi tano soji, ki borba, znači, o pejgamberi 2 rekatija namazi kildinala sine, Kijam rukju sećde, emo dujto rekati kijam rukju sećde i završinala sine o namazi. Završinala sine o namazi. Amo dika tepenol bi čerolagja. Ja? Yani kere da kerala sine o pejgamberi Muhammed sallallahu Jania sobaba muken ma palo yek duy bešakovate keravle lafi. Ma to porečina je džemate. Ma to opterećina. O džemati prvo trebala kavate siklolki godina. O džemati prvo trebala kavate akceptirinel. Soski iladu berš ker ja mendar lafi nešto aver. Ja kana o hođu i meri krola vakerla nešto aver. A men džanaja štara katari krola kana 2 rekatija. A te problemi.
Muke neka ovo spitinel pe amaro džemati, neka akceptirinel prva akava. Soske mange da si neko prva početna berša akava paro te akceptirinav. Ama so miro ispitibe, so miro čitibe, amare čitibnaja, amare ispitibnaja, a vaja ko čačipe islameskoro, a vaja ko dovadeka o Allah, ko Kurani azimušani, sapišin amenge. Sa objasnim amenge. Amen soskeva keraja na neko Kurani. I si, ko hadisi na ne. O hadisi šaj to hovamno za te opterećinila maregogja. Ama o Kurani našti to hovamno. O Kurani tano Allah eskoro kelami. Allah eskoro kelami. Ama ko hadisi šaj i kao ge dodajinge i nađanava ščitinen svoj mudreć hadis. Svoj mudreć. Prav bite odmah praven ko YouTube ili na. Čitinen mange svoj mudreć hadis. Šunen svoj mudreć hadis. Šunen. Mudreć hadis. Pišinen ko Google, ko ChatGPT. Čitinen manjakava, zate pravola marigodi. Araklan? Mudreć hadis ili ispravno hadis o mudrosti obično se odnosi na izreke Mohamed koji sadrže duboko pouku u životu. Moram da ponaš jedan poznat hadis o mudrosti glasa. Šta? Абе праве книга, очаве, Лео Давути, задњо, то ми правко краје, мутре са, дисија до тиситуцо, менинено лафија, менинено атисија. Менинена олафија е hadisengere. Mudreć, ja sam pogrešno napisao o Čenema Galali. I сега мене му Абе, ре одговара. книга од Давути, како Давутеле, о задњо томи. И сега мене одговара. Ја, Лео Давути. Лео Давути Мисли, емотека дикен, сока пишно мудреч hadis tano hadisi, kova o ashabeja šajte dodainen, emo ashabija šajti i kalentaro hadisi avrijal. Znači, lafija čante dodainen, lafija šajte. Aš качера барем ек сигате реклама. Ајде. Качерек барем ек сигате реклама качерала. Аке дикен ашта кајум на кајум. Аке сите на качер. Дик са цело са Еву Дауд. Лео о задњо томи, ика о задњо томи право о листи. Дикен Адисија са Редиме. Од организацијата истите книги са Сомангена. Цело фамилија до. Цело фамилија. Од Еву Дауд пенџан палуно, а? Еке, Беко, Утуна, Беко. mudreč hadis tano hadisi, kova oravije, šaj kometin, znači kometin, ko lafije hadiseskoro, ili ko senet, ili pa ko prenesuvačija hadisengere, te meninen, znači ne jek lafiti kalen, ili pa jek lafite činen, ja ni šaj te meninen o hadisi. Ja mena ko Одјавени, е питања кана. Очетај, Дали ја сам Марицане. пегамбери тромалте дроило законие деблесо, ако са дујре чатора те черолен штар или те черолен трин. Baba muka kva palo do dujberš. Пенџалке. Ко само хадиси Пало беко? дуј берка чера лафи, баба. Ајде пала скроз ко странице пала Андро Даути, о задња страница од тему тавки кола хадиси, ајде. Mudreč Даути, hadis. задњо томи. Ja kana Караке. kudim pet će piti odmah i kao jamanki. Не мора, докази. Ама, си специјален. Ajde čiti. Ајде. Чекај како се само книжник помер, што сме не правил овде. Ево го. Ево. Мудреч хадиси. Мудреđom се назива хадис код којега е изменjen контекст сенеда или е у текст убачено нешто што му не припада, а што nije нечим раздвоено од текста. Janina li kova hadis, a kana kava krafto minge kova hadis tano mudreč? Jae ređulun, gelo jek manuško pegamberi Muhammed, em Bukharija, em o muslim, arak lovolo hadisi. Jala je o jek manuško pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Em pučelalen, soje o islami, ova kerlo panč islamska šartija. Yani o islami tano, o šehadeti, teba kere o šehadeti, te kıldine o namazi, te ikere o oruči, te de zekati, o hađi. Palo dva pučelale su imani, o imani vakirlai. Te pa kjako Allah, te pa kjako leskere melekija posigate, kole leskere kitapija, kole leskere pegamberija, te pa kjako ahireti.
кој ек пренесувачи ахирети, кој авер пренесувачи шовиманска шартија додаинена, те паќа са суавала хемо шукарипе, хемо лошнипе, авлатаро Аллах. Акватано мудреч хадис, којаква хадиси додаимо асхабенгере лафија. Јек хадиси кова раклювала, хем ки Бухарија, хем ко муслим. Значи, сјамен хадисија, кова лилемнен сар аргументија, джаниндор, со ме највише холјанава, джаниндор дека о текстија ленгере тане мениме. И ту мангема ја те даке, джаниндор дека о тексти менимо. Мудреч хадис. Ива керала, ако на пишинге песке учења која јек асавко тексти, анге песке асавко јек регл јек правило, ива керала, почеток, срединен крај. Мудреч хадисија, шајте лален за аргументија, емко Бухарија ракловена, асавке перде хадисија, најек перде кова емко сенеди и силен. Јектаро мудреч хадисијатано со спомнингем о еттехијату. Те читинел ко пега, кова читинел ласине кој ехлибејти. Одоа ехлибејт читингеле. И мудреч хадиси, ама ки Бухарија раклувала сад јек сахих хадиси, веродостојно хадиси, па чак дури со и најинтересантно ке ти спитингум, акава хадиси англедер неко борберш, о сенет лескоро, јани о пренесувачија лескере, тане јек ка јек, истатане. Истатане о сенедија, ама о метин лескоро променија. Со това ќе рафтуменге мека. А кава и джанена со те пандав тумарејаќа, нешто те бајнафтуменге. Ама ке да лупа, халале. Hođo, šaljite vačere mange me rodava sar klaninđao pekamberijeve sallahu ve se. Allah esro namazijano Kurani ve. Hođo. Pejgambere skoro namazi. Au. Kaçava vitrik. Bizo akala djek tekvaš 2 sati ili 3 sati kergum lafi. Ket kaushten te kıldinen tekeren duva. Meo namazva kerala duva. Ket kaushten tekeren duva. Toven tumen, çistinen tumen, lensaro abdedi solelape, tergioven kokiyami, okuyinen, odovaso tumen getaro tumaro kalbi avala, peren korukyu, keren zikiri, agar sarso tumen najşukar canina tekeren zikiri, peren ki secda, keren zikiri Allah'e, molinene Allah'e, rodentaro Allah, najviše so tumen mangena, keren o dujto rekati, isto sarsomeva kerava, akavatano Kur'ane skoro, akavatano peygambere skoro, namazi. Bizo te opterećina tumen, čitinen subaneke, čitinen ettehiyatu, čitinen nađanamaso, čitinen akava, čitinen okova. Halilen maljakana, peygambere skoro namazi. Bizo opterećenje. Rahati namazi, hiç ne paro namazi. Amma inşallah tena halilen Vakrete peygambera çerde beko siyayeti. Vakrete peygambera çerde beko siyayeti. Emo Adem'i kıldınga, hem o Musa aleyhisselam kıldınga, hem o Nuh kıldınga, hem o Hud kıldınga, hem o peygamberi, hem o İsa, hem o Maro peygamberi kıldınga, asafko namazi, sarsomea kanava kergim. Ušten len tumaro abdezi. Ikloven anglalko Allah. Tergjoven kukjami. Čitinen odova soj tumengen najlu kotaro Kur'ani. Peren korukju, keren tespih sarso tumen mangena e Allahe. Palo rukju peren ki secda, keren tumen sarso mangena tespih e Allahe, čak duri ki secda, roden od ova so tumen najviše mangena taro Allah, soske si je najpaše ko Allah, he mušten ko dujto, to jest trito ili štarto, rekati agar te kaldinen namazi. Ama te manglen, agar vakerdo, te manglen akavada namazi nane falš. Mena ne girinava akava namazi. Denes ko džamije, mande kaldina vakva namazi, su siklilumle taro Ebu Hanife skoro namazi. Znači, amma pravdili mi godi džanava soji o namazi. Panda ek argumenti mangava nešto te vakeraftu menge, nađnava dali tano akate o romano astali. Bud važno. Bud važno hadisi. Dali angledero peygamberi sine namazi. Argumenti tari Buharija. O Selman ili na koji sine kova ashabi kıldınga
angleder o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Trimberş angleder o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıldın ya o namazi. O namazı kıldın ya. Ebu Zer el-Gaffari. Ebu Zer el-Gaffari angleder o İslami kıldın olasine namazı. Кај докаже си ту, Hođa? Muslim, шајте раковен, обројтаро хадиситано 2473. Ајде, о Романова стали нека ракелакова хадиси, ко Муслим 2473, 2473 хадис, а катар дикаја, дека ко вакти англедер о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем панда на приминге о ислами, ама о народо namazi kıldığına nasine. O namazı kıldığına. Ajde ti šuna. Ebu Zer el-Gaffari 2473 hadis ko Muslim. Au, baba şu ne ali veko, baba? Vampir. Araklanli Oglaso Lele Beko pa me canavkala buça Beko najse me odarači Beko. Abe şu ne ali akav abi? A me canavkala buça Beko pa bi anglalo pegamberi sa namazi isto po dui rečato na Ama su i najinteresantno. Ali manđe najjasno saro pegamberi tromalte čolvi pestar ko vaso najnaredi me Allah estar. O peygamberi diklao namazi. O peygamberi canglao Ajde nek namazi. den ma kana avon dokazi că o pegamberi tromalte povečilo namazi. Kaj kalem dokazi că o pegamberi tromalte kršilo zakonje devlesko te baravolo namazi. Ajde baba. O bismillah. Samo broj hadisesko. 2743, 8 tom baba. 2473. 2473. 73, 8 tom. Ama soske 2743 tu da si mande isi 2473. 2473. Ama Na? A? greška si jam? Dik Ebu Zer. Šinđan tu si. Ajde. Mande tano 2473. 2473, ja. Ok, Čerman Galal, jake od makar. 2743. na 2473. 2473. Ok. Znači to je 7. tom. Ok, nije problem, brate, imamo sve ovdje što vam treba. 2473. Romani. Abe masi krijen tu men celo familija kate. Abe niđane, abe kana čeren lapi kataradisora već vačare 2473 Majkolaj Panti. Ama doi ashabia, ili povišeto ashabia, kıldinge o namazi angledero peygamberi, tekergem lafitari Juma, oho, i Juma je ispitinen i Juma. I Juma te Evo ga. ispitinen. Znači, 7. tom, Sahih Muslim, hadis 2743. Na 2473, palem grešine. Ej, subhanallah. A već čak ja mu ti macar? Abe 2473 Halile. 73, 2473 aj ti Halile malo ga zalilaj. Halil, pene stakfirullah, babo. Na неговалente по пеузу billahi min shtan rajim se čitinava objava. Abe cerdetu minje kala hadisđije cerdetu minje mukle kaj džini kaj sihiri golese mamaj niđanen kaj san. Ok, ama akava argumenti šajte arakenle, akanat karakenle, akalea pa te završina hari po hari, soske, čače opterećingjum tumen. 2437, je tako? Ja. Na 73. 2473. Ja, okay. 73. Sinđa koja vakeren bukva po bukva te šest vatinu sa ova hadisu te čitino. Bukva pi dža učinki škola mu pravi. A, B, C, D, ki škola. Halile, hajde na spavanje. Ango da hadisi. 2455. Abe, Abe, ačava kana gotovo, ara keleo manuša katare.
Ајде, читај, брате. Ајде, читај. Ајде, читајте. Абе, ако не наđe нова, кој нама гледате читин лягана? Субханала. Ама, Абе, хадиси 2, 4, 7, 3. Да, о хадиситано Будбаро е модоте пишинала кај о Ебу Зер кълдинела сине намази англедер о пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи. Кланле Халил Далина. Па, ме пангема кана, пошто пинан туара, кланле, ајде, нема изин. Ајде, Халиле. Ирита гој читанка. Тој е тај чипенда хоđа баро хадиси. Тој е голем хадис, јесте. Читало. 2. Да, 2, 4, 7, 3. Па, Ту греши. пеналот ке, 2, 4, 7, 3. Ашунен, кате 2, си, 4, 7, 3. кате си 2472. Не. I odmah nakon njega ide 2743. Šaj si greška te. Meni Ajde, iđe pa, brojagate, to. dikjani, meni Ajde, iđe čitamo brojagate, dalje. guri ne na men. Pa- Meni iđe brojagate, te guri ne Pa, na men. me so penala, ne Ajde, mogu čitamo te dalje. aјde. Idemo ali... Diken dokaz. Diken meni iđe brojadane. Океј, читинем дали... 472. Иди каđa. Требала баро хадисите ово. Баросикава хоđa. Ајде, дикен Ебу Рикте на Зер. раке. Сошкурилка те брамане. Ебу Зер. Таро Штарко ефта, ајде. Ишли смо тве, док нисмо дошли препират томе, кој боли, со ова черджа ов, таракен. Реко сам, со заточен. Офтано, Ебу Зер, екета, му пречи тинавато менгеј. Каже да е Ебу Зер. Панга, емпутарла те Ама черапи. о Романо Астали мислам што која пути читињакава хадиси, не? Ebu Zer rekao, krenuli smo mi iz plemena Grifar. Naše pleme nije poštivalo svete mjesece. Krenuo sam ja, moj brat, Uneis i naša majka. Došli smo kod našeg dajđe, pa nas je lijepo ugostio i dočekao. Njegov narod nam je zavidio i rekao, ti kada odeš od svoje supruge, Uneis ulazi kod nje iza tvojih leđa. Naš dajđa je potom došao i rekao nam šta mu je rečeno. Rekao sam, dosadašnje gostoprimstvo koje si nam ukazivao pomutio si, zato nećemo više dolaziti. Došli smo do naših deva i uzjahali ih. Naš dajđa se pokrio svojom odjećom i počeo da plače. Išli smo dok nismo došli blizu Meke. Uneis je počeo sa nekim prepirati o tome ko je bolji od njih dvojice. Svaki od njih založio je svoje deve. Otišli su Gataru da im presudi, pa je dao prednost Uneisu. Nakon toga nam se Uneis vratio sa našim devama, onoga s kim se kladio. Rekao je, bratiću, ja sam počeo klanjati 3 godine prije nego što sam se sreo sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Gotovo. Ајде, па не, пути чити на това. Rekao je, bratiću, ja sam počeo klanjati 3 godine prije nego što sam se sreo sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Значи, Ебу Зер джанела јек намазите кълдирел англедерте си кълтаро пегамбери. Катар джилаба. Значи, па чак дори пучло и кај ки сави кибла требала ирангјан, тоа кела ки ќаба кери кибла ирангјумма. Хазрети Ибрахим е скоро намази. Значи, динена сине намази, акала пенџарена сине 3 намази. godine prije poslanika Muhameda. Значи, пред Аллаху екбер. Трим берш. Ја не со пененкала. Е па прцоре беко се кај ограј сарде. Нане Арабија ни черена намази англало пегамбери, најса народо, најса вон ни живи сарде, вон са джахила, ни постои сарда намази. Абе, акана, соја ќе бути баба, акана. Алалем за пеавенко акава джанди пе требала бутте читинен ме прала. Требала ти инвестиринен време, сар месо инвестиринава време. Требала бутте истражинен, сар со ме истражинава. Пред ти кловавие клафите вакерав, одова лафи мандаре испитимо, на и кловава ме агерте вакерав. Од ова со ола джанена, од ла со ола читинена, ме пинда беш од олеа барилум.
Pinda bercio dolea barilu, mire para papoya barile adale hadisen sar adale ilme adale can dipnaya. Amma terin jama nešto te ispitinav, nešto na pasuin jamange, nešto so diklum na halili miri godi i počmingum te ispitinav. Počmingum budte čitinav. Počmingem budte čitinav. I alem ko zaključok na ne pošužok kitabi osven o Kurani azimušan. Allahu Ekber. Ankana Hoca, tenesu manim samo te večera. Meraklum da çerce efta tavafya kikaba em efta tavafya safra mavr. Araklum. Ja. Океј, ти си некој те пучен, те му калем кибути, те си некој кој мангела нешто те пучел те на